Amakuru mashya uyu munota, aho FDLR ikomeje kwigamba ko igomba gutera u Rwanda. FDLR irakataje imaze kwangaza abasirikari bagera muri 600 bato cyane bo gutozwa imyitozo ya gisirikare, kubera ko bigaragara abasirikari basanzwe muri FDLR bakuze cyane bihagije, kubera ko bashaje bakeneye ababakorera mu ngata. Aba basirikari rero bakaba bakomeje kwigamba ko bize neza, bafite imyitozo ya gisirikare ihambaye, bize trigonometry, sayini na tanjant mu bijyanye n'urugamba, ko bashobora gupima indege iyo ari yo yose. FDLR yakomeje kwigamba mu byo yagiye itangaza ko amatora ya 2024 mu Rwanda yagombaga guhagarikwa, ntabwo yagombaga kugenda neza. Perezida Tshisekedi yayihaye amadolari arenga amadolari 80 kugira ngo izahagarike ayo matora yo muri 2024. Nanone tugendeye ku bajenerali nka Jenerali Omega, Jenerali Byiringiro na Jenerali Nyembo, abo ntabwo bavuga neza u Rwanda, nabo biciyemo ibice bitandukanye, bigaragaza ko kubera ko ari abo muri FDLR biciyemo ibice, abandi bajya mu mpande zitandukanye. Benshi bakunze kugaragaza ko M23 na FDLR na RDF wari umutwe umwe wiciyemo ibice. Ibyo ni amakuru y'ibinyoma, biratandukanye kandi birahabanye cyane. Ibyo byikore mu mutwe. FDLR na M23 byo birashoboka neza. Muri Congo uduce bafashe bajya baka imisoro, bakagurisha n'amabuye ya zahabu, byose bagapakira bakagurisha. Abanyamahanga bakomeje gutera inkunga iyi mitwe FDLR na M23, bahabwa amafaranga, amadolari menshi cyane kugira ngo bagirire nabi u Rwanda ngo batake. Ariko ingabo za RDF nazo zirakataje, ibyo ngibyo ntabwo ni ikinyoma. Ntabwo bakwigira batera u Rwanda, rufite ingabo zihagije kandi zihora mu myitozo, nabo bahora bitoza. Ntabwo bakwigira bafata u Rwanda. Ibigaragara ko bacitse intege, ari ikinyoma cyo kugira ngo bitwaze amahanga, baha amafaranga birire M23 na FDLR. Ibyo ni ibinyoma kugira ngo babone amaronko, babaha amafaranga, uretse ko benshi bayapfa, kubera ko bagenda bayapfa, bamwe bagategana ibisasu bagapfa bakicana. Urumva ko batazigera bafata u Rwanda, kandi ko FDLR cyangwa se irakataje kubera ko abasirikari bamwe ba Congo baba muri M23 na FDLR bagenda bagaruka mu gihugu kubera umutekano usesuye no kubahumuriza, kubera ko bagenda bagaruka mu gihugu, bumva ko bakiri mu binyoma, ntabwo bazi iyo bajya. Abasirikari bakuru, aba ba Jenerali Omega na Jenerali Byiringiro na Jenerali Nyembo, babakoresha mu iturufu abasirikari batoya, babashishikariza gukora cyane no gukunda ibyo bakora, ko bazatera igihugu bakagifata. Babakoresha muri business, bo bakiyungukira bagatwara amafaranga, bakabacuruza muri M23 na FDLR.